Meghalaya SSA Schools Association kalarai banai kendo yu menteri rang ba jong kesorkar jela Dr. Mukul Sangma harian ba kamsem layo yak jingsha na menteri katnat pule puthi kesorkar jela ke Deborah Marang chairman ka fourth teacher committee hagaju ka por bolong ru general secretary jong Meghalaya SSA School Association uba HM Marbanyang ulayatho ba ka seng kalali kendo teng yak Deborah Marang ban panjing pesai halor kamna hikai fourth teachers kabak sarkar kala pensa teng menta laslam ban panki ko tulop uba HM Marbanyang ulai tho bakumba kalong menta ka jingsiu tulop yakino hikai fourth teacher kalong tang 3000 tingka sibnai kat bayi ki wei pat kino hikai ki baha ba ka upper primary bat ki bala pendap ka training lasio ar 4000 south spa south pulai tingka yaki bampat yo ka training lasio khat khandai 1000 south spa south tingka haka lower primary yaki bala yo training lasio khat 1000 south spa khandai pu ar tingka bad yaki bampat yo ika training lasio khatlai hajar lai spa khandai pu artingka shibnai bad hadu menta hak jella ki fourth teacher kidon palat khatsan spa ngot baro tina kalian jongi ngilai rai bang sebu fix no ika appointment of chief minister balada na kalian jong chief minister ulah kan ayang ika assurance ba within this financial year ba on release no ya kan ika enhancement jong fourth teacher bad ban sai kedar ya kan ika policy bad ketuka desire ke jong u kham tau ke temu ban man ship yo usha ka LB ni de ban shai ladang ngim yo ya kan ke jik pun shai ka ba khadu na chief minister na kaleng jong ka association kham tam ki fourth teacher ki bala rai ha ka general meeting ka belong apo atrek kani ka dikas ka ba khadu do ka ba khat khandai trek mu nang na kaleng jong ki fourth teacher baro rekat ka association hi bro ka wei nang ni syahmat kin yang teli ban dawa ya kan ni kahok klem hadu bangin dayo jingsha namar kari kumangalai tru efi ba kadi kias ke basong niang basong nongrep tengi kerman ba hade ge kendo ba chief minister ni sana ba biar kubuat apa